Pinya berta nampak langkon pe prang kardom karbiang long. Tiken news ke lang arada tumaphan. Nili berta thana bang phi morom phang chupi pensi berta nampak langkon ipo. Pini phirang ke penang pale berta arjupon pamisinang. Lakhain korapho Mahamaya constituency kapalo dogmoka rasinja aklamalong kedo pathu aklamalong mini stadium kangpupon niphai ingkorapho anarlo apor malompen mini stadium kangpu asai dengponlo puthot mai asai pangchengponlo laso amai alongkar biangloton mas council CEM kaningje ponke nondurka puja jut penlote laso mini stadium kikim kerangje aphan sitame boundary wars tame cheklo ejon angbongpen patangpon pupusi lamchak chichak tekang Lapen pini laso kangpu along kache tongdun Karbiang Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be EM Lun Singh Teron EM Raju Tiso MLA Dor Singh Ronghang MLA Vidya Singh Ingleng MLA Rup Singh Teron Lapen Pinang An Karbiang Autonomous Council EM Lapen MAC Atum Chitongdun Pen Mesen Pen Kangpu Asai Pachun Pon Dokmuka Pen Vaisong Terang Report Ike News Farmer Growth Center Difu along LYT Atumpen Patir Piponsi Lumbajong Arat Kedo Anche Thanchimumji Phanpura Lumbajong Youth Convention Kepado Pon Labangso LYT Committee Abang Pini Convention Arni Siprilo Predet Pen LYT Aku Akimi Full Flat Kepaman Pontu Labangso along Maipu Elvin Timungsi Cepahem Phupon along Aman Pen Than Singh Kramsa Jana Tirang Lapen Kaprek Lumbajong Ahawar Pen Kithi Kidingatum Anparta Lumbajong Ariso Ejangatum Chetongdun Mai along Lumbajong Ahawar Aphan Ansose Ke Paprang Pon Thekja Phan Mesen Pen Chethanchimum Ponsi Mai Pachun Pon News Text Report TK News pilihan tala pu tuar ki kena nole lapen kela pu bolang fresh tame ave lapen kela pu langkajan anu tame pini dak district council dak mithang headquarter pe debok tame mesen ka cheling atwar ave mesen lang ki atwa athai ve lafi pini dak nitum ladak lumbayong pini nitum dak asong pinang asong do dak kese upelo keswasi upelo ha kopile dak Denarong Sport Association along BCP Atumpen MSC Reeds Place Development Rally Amai Kang Nipon SPML lapen kaskom hala so hempre ka hot nok be pia nok be poto hala so la so pir the pen hempre ka men pen chi onang lo don mag le tung la so pir the pen dam nang lo anam plame lo to hala tuma phan pene rap nang yi po Karbiang Autonomous Council pen matha the don mag le tung SPML government ta dolo Laben Kongres government dolo ningkan grep hok ACC payment ningkan grep hok Kongres government dolo sita hempre ke hangat ahot apran ke damna jakas ahot kitina hempre government pen Rahul Sinar pen chenglok penana bang photo la so pir the pen chi onang lo sita nile to tim Karbiang lo to nile to ma thalo la tum ban rap nangji puma thase Anutin hempre ka mian pen ki thedo phan lak pho ake joy bang pharo hini tuma phanil tum pielo don mali tuma ke joy pen lak pho tangka no pe po tuma phan char chi malong ok chun prana to hele kara soma to dimasa extremist group to bang pikera isia tuma phan atai ka we pina tuma phan apran enderlo Hola tuma phan Karbiang Autonomous Council pen rap nagi po hala so kunut joga sarkar hota matha the don mangle to nile tum
bang pikir isi apuria tu mapan lak pho tangka ake joy pen rondam lo la pen ting ban thom ake joy pen il tum pidam lo don male tum lari don male tum ting kar bang lo tum dhorom parti jipupe hempe ke ha tum ki thie tum mapan lake SSC pen sigi thi lake jakas pen sigi thi lake CPML pen sigi thi bupe ta hempe ka men pen ki thi abang phubang pia tum mapan sini le tum la songja pia tum mapan ni tum lak pho tangka pila don male tum la pen ke karbi pen koki aron nando iglo karbi pen di masaron nando iglo karbi pen nengma naga aron ke tolo bola sohot la so pir thebe na pran ke dam nangan akar bi pia to aphan non ni tum prap jin pen la so ni kanang bong lak pho ke joy pen ni tum ron pon po ton mang ni tum mata waida class pen pachin ni don mar le to mohe ta than lo के पास sangat somar, PA ke pas sangat somar, non higher secondary cari boma somar domhan, kopi loma kapin khat, joy pacet blok esik bosa paci umum ji, contu dan wara sonsi, di bu council al dengelo, hak council free kandak aber aan, na pakong long, lasi ke ay kakar dekaan. Hak dong kamu kan sariari dong, bosta, ci umum nansi, halak thong nok bea, akum lindu, hadak si parting jen jela, ake ngong dia dong tu kira masong, lan jot tak kalidan. Kitan perak meme ta kitan nangkok bisa dalam pinaga di puluh tahun lalu nangkut ta jini lo kai lo ke teka somarapan akan ave ari si analong angpik proseson kapata lah helo karya kaya pan ke pajuti itu ne sok cuy sana di risam nang cobi jatuh karya kaya risam ke mana bangke jai kata lo jok tak kali jok atau laso reng anjang areng awe awe a proseso nalong yung si jai kata rasopo bahini do hatun reng anjang pen patun asupi no do halata reng anjang pen patun busonte isondak pilih mata mengalang nang lagi polo non ke asoma panke hak hati dilibiko dadu rong pen asapi saburatum bangahem hajira kudun copen banga hindi rong sai cuti kipen Kolos ulai pen hati dulu baca lihat semua tuhan lagi aku tak pengen orang siklem rong tono tuh lasi kensar kisot tekso sejai kata le karbi hon masalah le karbi kai mana le non kaciri nanya polo lan kota kali alang li lu dong si kejing hon karbi pancing hon oprote karbi hong hari tum ke kroy ape ngapan acuju ngapan alang li pinrem redet nangke Pikam lo kapin rem, karbi hong hari etungke, habis api nama api masih gar dong pusi, tungcing saya mai, dong kamu rang sina kolesterol papa me, nilita dulu, nilir ring, angin tuprok anu nilita hong hari ke, kan nili hong hari kita be, di sana kami palang sedele, lukimona kami palang sedele, iwi ke karbi lo ke, nasi nili puji. Nang tung sosial media long, teraling tenon, tim karbiang long, tuliram long ha kahai pendang lok tim karbiang long itu, anu tina kau tinggi tum tame, pelong di kacesong, pelong dia parman, kacesong, pelong di kacerai kau dia parman, thong awi, rong kaki rong dia bidolan long itu. Romplub lah so la pese kora putak la tensit open for all la so putak Abang kenal tu lah lepas tanpa dia. Bergab tu en kilong so ni lah tribal area pun. Tribal area lo ke A bang ke lake North Kacharil district, B bang ke lake Karbianglong district, C bang ke Bodoland territorial area pun lake tu. Dah kerja pisan apa yang gawe 26 konsensi ta open for all.
ते नॉन बैंक के 44 बंग पेंसी होंकेरा दिए बैंक के ला बैंक के तुम लोंगा सोते तो बोला के बैंक तला ता जोका थुलों लाके माने तेरंग जोका थुलों ला सब ता थुलों तेला नंगले तुमले मा थाराई नो आपरन के लोंग कोरा ट्रक ता जोका थुलों केची सुरुन ता थुलों जोका थुलों रिजर्वेशन अबे लासिको मा के थेकरे तुमले लिफानंग थान थानंग बचिनी था जे लादाख रिजर्वेशन लोंग कोरा ट्रक तो पुली लिफानंग थान so nang थाना बचिनी जाक लो पुलों देली ता के रोई को दानी लिका चिनी आना तेंके के थेकनाई नहीं है तुम फंदा नहीं लेते अर्जुलो वाला लोंग कोरा ट्रक ता Patumi chiti ni phaing kora phani difu klabalong Karbi Longri North Chachar Hills Liberation Front Pachi Hekpen KLNLF asong amen pen Chipri pon tanglo Monsana lamdon chetok det pen api arona tengpen difu klaba hemalong KLNLF asong atung pen Chipri pon tanglo kedam tangarni songpho hele ke oda song atung methang asong Chipri pon erapi Patumi KLNLF asong atum sitame government pen kapin khat chiti chiklo angbong sitame kado kawe asong atum sitame asong amen pen chipri nang popua jok Patumi KLNLF asong chipri ponlo labangso asong kipa jutsi ahut khaya pharman kache song pen apran ke dam nang atuma phan sitame milur kai ponsi chikemu ponlo 2004 ani pan arwachiko KLNLF asong amahang pathek sikhai apharman resim kangtang pen kachi song pining pan ang 27 nang pen bangso ahut lakha 412 an armu okso atum dolo lapen non an kidolang 250 an dolang Patumi pen KLNLF asong amen pen Kipripon tanglo boy pit sitame kibang jilang arni abang ke ex KLNLF ko amen pen sikhai longri kaching thor lapen ke kaprang ponji aphan bor i ponji lapen kinang soddo puluti militum song trok asong atum pen chingwai chingsai pen isi ratchari asong anat chilang dun pen lamonsan along kido an close wise ateng pen kiklem kipachun lapji aphan klem pon propesi KLNLF chungba ningje pon bangso along KLNLF amai tu pidili pen chenglok ongdum KLNLF klembang KLNLF armu okso atum kipa jutsi KLNLF song kipri along chitongdum news text report news All Assam Gorkha Student Union Lapen Difu Regional Committee Atumpen Chitini Phai Inkorapho Arni 9 Miles Gorkha Village Committee Hall along Ot Talking Ceremony Pamanpon Adapor Phai Cap Apor Pensi Bangso Ot Talking Amai Pangchengpon DRC Maipu Anuch Tamangpen Charipon Amai along Aluhi Sarpo Amanpen Suras Chetri Maipu AAGSU KADC Chitongdun Deepak Dahal, Parden Lama, Krishna Batarai, Ratsai Klembangphu, Lapen, Pinang An, Rongasor, Chitongdun Rinti, Karbi Anglong along Mesen Akam Kiklemji Aphan, Lapen Kes Eatumalong, Kiklem Kedamalong, Kaike Chirabdunji Pusi, Alang Litumpen Pachinipon. News Text Report, TK News. आप लोग राइज को क्या मांग के लिए ये किया था? देखिए एक ही है संगठन का मांग यही है कि जो हमारे जो कमिटी हमारे जो कम्युनिटी है हमारे जो मेंबर्स हमारे जो कम्युनिटी विभिन्न क्षेत्र विभिन्न जो एरिया में करके उनकी विभिन्न टाउन एरिया में जो रहते हैं हमारे गोरखा कम्युनिटी उन लोगों के लिए हम लोग का एक वॉइस है अखिल असम 17 असम डिफू रीजनल कमेटी और ऐसा रीजनल बहुत सारे रीजनल हम लोग जो डिफू एरिया में जितने रीजन हम लोग को पड़ते हैं तो उन लोगों का हम लोग एक आवाज़ है। देखिए अगर हम लोग गाँव में जब विजिट करते हैं हमारे एकदम बिगट दुर्गम एरिया में तो वहाँ के जो हमारे जो कम्युनिटी उनके पास बहुत सारे समस्या रहती है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव समस्या रहते हैं बहुत सारे जो अभी जो गवर्नमेंट जो बार बार जो पॉलिसी निकलती रहती है तो उनमें काफ़ी दिक्कत पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग उस दिक्कतों को दूर करने के लिए सके तक हम लोग उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग अखिल संघ के
डिफोल्ड कमेटी जो आक्सू है बहुत देर से काफ़ी एक संघर्ष करके आज तक आ रहे हैं। आज का सभा में कौन चीफ गेस्ट का हिसाब से कौन आके उपस्थित? आज की सभा में देखिए हम लोग का चीफ गेस्ट हमारे आक्सू अखिल असम गोरखा छात्र संघ ऑल असम गोरखा स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के प्रेसिडेंट सर सुरेश छेत्री और हमारे अखिल आक्सू डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी दीपक दाहाल और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हमारे अमर छेत्री और बहुत सारे मेंबर्स हैं और एक्स हमारे जो फाउंडर एक्स DRC के जो फाउंडर राजेश राय और प्रेसिडेंट और हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो एक्स जनरल सेक्रेटरी जो फाउंडर थे उनके नाम बलराम शर्मा जी, वो सब आज हम लोग चीफ गेस्ट है। और उसके साथ हमारे यहाँ पे गोरखा वेलफेयर सोसाइटी GWS बहुत एक गोरखा के लिए एक वेलफेयर के लिए वो लोग काम करते हैं, उनके चेयरमैन कृष्णा मटराई और एरिया और हमारे गांव के जितने भी जो हेडमैन है वो सब। आप लोगों का संगठन कार्बी आंगलोंग में कितना ब्रांच होगा? देखिए Tiken news pen pinya berta lapuan si kang ton pun iglo kardom.